Anyway, so me chia baby I will be OPATAFUOR adofo a wo wiase afa na nyina. Ani die kwan so me chia obia. Nso obia ho ye. Baby a obia me chia wo. O Ghana hye so. Mo Accra. Mo Kumasi and 8 Engram. Bacho me chia wo. Ubaso a no mate wonka. Na wa share video we di amame. And everything come on, we have a lot of things to discuss, right? So quickly come online and then share the live telecast with me as plenty as you can. If you understand what I'm saying. Bishop Belinda Brown. Michiao Bishop Abumie. Michiao Bibre, I believe somewhere. Sheena and Ibidi Komo Amajimai. It's saying, oh my goodness. It's here Godfred Adijemfi. Oh, me don't catch you. Whoa. I'm saying I'm in tea or the over crowd. Radisha, Mr. Godfred. Chiamunina, Michache Ubia. Michobia. Michobia Numre. Anadwa Ubri Abua, Koli Kojo. Michiao. Biabo Cordier. I'm saying I'm in tea. Oh, Michiamo. Ibiabo Cordier. I believe so. When you link na no share Lord Mensa Loga. Michia Augustine Aqua. Michiamo Munina. My sweetest Mary Magdalene. I can see you. Michia when you ring. Ubi away. Obusiani nyina ho ye boko de. Eric Benaps. Mavis Nyako. Michia Munina. And then questions be me wo me table so ha no. Man for questions I mo busa me no. And me nim say also what questions. Enti me answer where we are. Now so question na dey ato drop down or comment section or na my kind of a fair. Na J Henry Glover me pacho me chia o. J Nana Chinchrenche me pacho me chia o. Abusia no ye, maame no ye. I believe so be on here. Big ups to you tonight. Be on here. OPATAFUOR me chia obia o enimre me chia obia. Me chia obia. Me chia obia. Enimre me chia obia. Yebedi komo James Edward Ya Grace Pacho. I see your prayer sounds like a lion rolling. Of course. Yes, Sheena me pacho there ya. Not to say I believe somewhere. Mon share link in my why. Not me be churches. Empire we are me boy you cry Tuesday. That was last Tuesday ye trail me yeah. I think that was on the 4th or something like that. Maxwell Osubuatin. Me Joso Eva Dubuahi me chiao. Na me ma. I don't say I respect people who have been following me. And sometimes when I do something, no I'm on TSA, I just come online to explain certain things to them, right? And I believe say, and no ye nipa de oh ha sanity ni we are saying. Empire ya me kobo ye na eja me timba bi na me ma asofuo mienu bi me ba sofu ba ko bi o bishop ewo America ana ba ko so
Holland. No catch us papa. Akwankyerɛ ndi mu odu. Na nkaja ote ho kakra kyerɛ ya. Na nka wo explain nneɛma kakra bi kyerɛ me a. Nkɔmɔ ni bɛgye. Because Reverend Adakwa mebacho mechiao bebre. Bacho mechiao bebre. Mechiao mu nyina Mavis. Mechiao mu nyina. Thank you very much. Mensa Richard. Mechiao. Papa enka wote ho ekere ye kakra na nka. Ejaw me yehu. Akwankyerɛ a etuo nyina ba mu de ehu. Enti efasa papa mi hu o my tip-offs. Me se mate. Me be kyerɛ mu de enti a na etuo kuta me. Yeah, me be kyerɛ mu de enti a na etuo kuta me. Enti de onya maaye no mere wate me kyerɛ wo. Ka kyerɛ saa nipa ne se omra no patafoɔ kyerɛkyerɛ. Ebeneza ohene tachi me kyerɛ wo. Akusu asewa obi anwe. Now, die tie ni. Me pese wo so a wo hwe me we ye akwankyere ni bi. Se say fasting no egusu ayeye. On the 31st of March, Sadan and you be fasting. And then my bomb 6 to 6. The shall see they be a bomb 6 to 6. 6 to 6. And a jam de madi etiwe. Many abre. If we say, me pese uradi shirame. Me pese uradi tremashi. Me pese manisi wadi hunu me wone ebem. Anunti, I was say, ye di akonchire ne mpaibo. Edi kun okodin. Na ade a wo se hunu. Me yesia. Na kire wade. Ye kase sia. A seer is different from a prophet. A prophet is different from a seer. Now, my main administration, I am an office, I am the prophetic office. I am my Juma, right? Sophie Juma, Josephine Boateng, greetings, oh, greetings, Michiao, Roger, me pacho, Michiamo. You better come on, I'm here, beauty, me pacho, Michiamo. Big ups to you all. I'm really, really highly favored tonight. Regarding the maker, may a prophet, the prophetic office. We have the fivefold ministry. The prophetic office. Honey, they may share. But upon me prophetic, me seer. And to see us in our life is different. In Tina Bible when you on first seer in the agro. Under the seer gift, you were revelator and you were seer and you were prophet. I think say 4 or 5 years ago, me time, I explain it to you people, right? So, and then me be church room, and you may be a empire na me boy, you know, I could create the detention about system. And to be able to explain it, actual, no what me or my say. Now I come out to you, no one say, only a patafuon and now, it's a sure. Eti catcher will be so patafuon so omra, isn't it to phone you now, umbra online, right? You say, Benemo, this is 4 years, and you be sorry, 4 years later. So you just imagine. Me tramu, you know, umbra. Enti shelling ke mami. Shelling ke mami na intimi eye de eni agro. Why, Mr. Rob? Shelling ke mami na intimi ni agro. And regarding what I was saying, Esther Germain, Dr. Odro, salute. Oh, Dr. Odro, facha mi you know you don't fancha me wate. Minimum some do me do na so duru me bia na easy. And they say network no total shutdown. Total shutdown. Enti easy. Network ni nye cry, na network ni nye a total shutdown. You see Ghana there.
anya tofo ma wi de bi si anya si but the job and the be fan nti it sounds good. Kwadwa pia sante me pa chaw salute you dana osu mama dana it say bi deza dunya me chia mo enti me ba so ne adi nkomo me ba so ne adi nkomo ba so ne adi nkomo me ba so Nana J was papa our cinnamon and the naphthalene balls are still with us, so okay, don't worry. Okay, Julisa Andre. Now, I mean, sure what you Mature say, Enra, you can say Tuesday. Was it Wednesday? Yeah, Wednesday. Video now made it to honor. I created a lot of controversies in the atmosphere. No, now dimechi, oh dear, we made the anti explain actual. Now, Mamin say, Mature say, there were categories of demons and principalities. What you say? Now, Mamin Cho what you were one more ahonhom or more leloria. Now, you can say leloria now. I think say what here free manoda. Me boa mo share what here free manoda. Now, leloria entities, they are entities who lives above a rarefied sphere beyond the moon. Now, when you descend down, when you are descending, there is another sphere beneath the moon. It's a different realms. We call that place area. And when you transcend beyond a rarefied sphere beyond the moon, that place is called Eleloria. It's another spiritual world where demons, principalities, and entities of a higher level, they reside at that place. Hey, Mami Kachi, sorry, Mami Kachi, high tree channel. Open before you go to the English channel. Now, Uba infimfia, ya wahuhu wa muojim. Said the Okin Ephesians chapter 6, verse 12 now. Was in any mojano honam nenya, any viema tum from cabrini wien, any sumu timidino. Or more a wiem honinano. Ye will be one year two for category from area. And now, Uba sasi we sua. Ahonhom a wa sasi su hanyina. Ahonhom a wa asase so hanyina no ye from Chitonia and ahonhom a wo eye asase mu omsoso ye from Hypochitonia and ye wo ahonhom a omti nsuom no menka normal nsuo te say river Ofe, river Oda, river Bremu, river Ankobra, river Tano, and other nsuo bi a wonim bia enye omo na meka. But meka omo tinsuo na omo working under the auspices of a marine kingdom. Omo ti marine kingdom no. Ye were queen of coast e wo ho. And your Khalifa Mama Watano so ne domo. Omo and your omo mesophis. Mesophis, there's a spiritual realm when you travel beyond under the sea. Now go deep to hell, the bottomless pit. There's another spiritual realm over there. We call it mesophis. Now, sa ahunhum ekuo ya makan. Omo nyina ni agidifo a omo di nyankopon achi Jacob tumfo edi asie se ne be ya opepa ne bosha Jacob tumfo no ewo edimaye no entimi mam what you say enu ntino sa category of sa ahunhum ni nyina no emu nyina no ye wo ways a ye ne wo moko enye hunhum bia na odi prayers ene be ko. Now all the entities in fashion team say ahonhum ni nyina no obia wo weapon a ekura no enuti ahonhum a wo asase we so no omo weapons a ya na ekura omo no so we steady a wo a wo hwemi wo a wahu se okomfo ekom da ana odunsini entafo ayifo ana obayifuo bi ana enkadrifo bi or ye bibia no upa steady
akonfu a egu bani, akonfu a egu sirim, akonfu a wasantemam, akonfu a ewo anwonamam, omo a ewo bunumam, steady womo. Se omo kom bia na omo di afasha. Akonfu na ahonhum no asisi womo so no. Ubehunu se ebi kura pia. Se what steady sadia na yeah, leave a comment at the comment section. Ubehunu se omo leave what we call akonfu no ekura de efe de pia. Ebi soso ekura ejan, ebi soso kura sekan, ebi soso ubon se konfuo no ani ahemfo no omo kanche no omo ye nioma no omo tutuo me pa cho so hu bi da omo tutuo yesi ye di akwaside ni sa nioma ni nya no eje ntafo ayie abayigro abosongro sa nioma ne ye ko kire tumi eye nsamanfre enti that moment wono wo a obeba akwaside ni bia wo kra mu nyedu no bosom na oba ye na okura pia wo oh ahohum na omoba no ebi ye tumidie ebi ye atumfuo ebi ye sumu tumidie eye omo ye atimode hohom sa ahohum ni nyina omo na ehia wo sa convocation ase Maxwell Owusubu atwase papa what is pian arrow bow and arrow a spear, right? That's what I'm referring to. Enti womu no di omu ye ne say sa enkanche ni ensa na omu gu no amamre bi ombe ye bia no omu wi a enya effect e wo mu akristofo no so batemu nim. Enti Abraham wo ho no mo no Jacob tumfo no mama kwankyere no ka kire me say wo mu edi machi no ene ni ankasa opatafuo in particular ye wo occultic society bia omo ye niamatia me ye wo akonfo a abobi din edi the picture ahya adakam asie atutuo wo beso senka me sore na bia mawu anase manya stroke any asofo a omo say me share expose na ase no me sori tia o mama o ma sori igu ama mi bie abrochefo ani dodo entima se say na abrochefo ani ate o mani ada ho enti ama o gi sika fra abrochefo ho a eden enti because of that thing omo kanchi omo ahwa hwehwe omo ebo aniem omo kanchi wi a no omatu etuo wo mitiri so it which means say wonya dia automatically sa etuo na omato etuo no energy na ekuta no physically no sunsum ni be tap no spiritual na odi ado physical enum na Jacob tumfo ne ka kire me say min declare 31 days na enum na 31 days fasting ya ye no mimpe etuo aboba makomako 120 na me pe 120 a minye sunsum adwuma emu so na me bo empire ye akwankyene de guso a o kire me ensem a menka emfa mu so ene tumi e wose me de ye adwuma na mhwie a minto etuo no saa 120 na me to 120 a womu a edi machi a yedi ebi ahye botam yedi bia boduam yedi chains abobo mu nam yaji ebi nsam nsrade yegu ebi etiri so ensa enuntu ama wo mo abo asesa automatically sa etuo no emu ahoden ene emu tumedie ebe ko back akoye adwuma enunti metie said ye Jacob tumfo kan na me pay sa weapon no etimi wo bullet no nko amako 120 enano mato mako eye 31 cartridge and 120 no aka another weapon a me ye ho adwuma and so next week and me ye ho adwuma kopim say
ye be 131 days fasting we awie. Bulletin ko a meto eye mako eye 120. Ejina ho for bibi. Now obi bebusa say obi si na Yesu baaye no. Se wa metutu. Yes. Eniema Yesu ye no. Se meka bi a kire okra ye mbehwo. De Yesu ye no. Na eye dangerous sene de mimi yi. Nyen sem nyina na metimi aka kire. Yesu ye akwankyera. Ehu che de me opatafo mi yi. Na nyani nyina na metimi akire. Na de ye important e wa akwankyere no mu ni say efiri Jacob tumfuo ni nsem. Say ya bosum bi enkabiri bi wiedie bi oseyie bi tumi nti ana nke ye tisha na se de a ene nke benya effect. But once ye nti ehye Jacob tumfuo no ase no ono na ama go ahead no, which means ye ni problem. No obi beka say ebi asida ebi asi bebrebe ewo eye Bible ni abra na ohene Ahas oba beko ekon no okọ eye Elisha ho okoye no okoka kire nse onyame nipa wona wo ye Israel ti ase enam ye kase obi ye oman bi ti ase enam a ase ne se ono na ye tumi kase a oman no ehye ne nsa na ono na hwe oman ne so ono ne sia na ohwe oman ne so enu nti misrew me beko okon na bomodin ne hwemu ma me na katere Jacob tumfo se omoa me enti enum no na onyame hohum esi eye Elisha so ena okatere ohene ne se onkope bow and arrow. Now bow and arrow no onyame katere omo se eye enkrofo na omo ni omo ba beko no omo de bow and arrow ena sekan ena omo de ba akon no enti onkope the same thing eye bow and arrow no the same thing na ope the same bow and arrow na onfa ma ohene no na ohene ni enshutu bi na oshutu no was ewiem saa oto a omani mesi ho te se watwem se no wato yesi agyan ana spear onto dodo bi obetimi bia edumu ana ohene ne fa bow and arrow no and otwem no to first one and a call second one and a call third one and a call sana in the realms of the spirit na code na I was sent call to do I was what on ye maku 6 and wo jaye enti me no wo mo a asori me so no enye pian and wo de ba me so enye sikan enye agyan eye etuo na nipa ato etuo na nipa abo nipa paase yemfa mebo opatafo ana ya to mitiri so tuo se wa mo a mo hwe me se mako aduro so da uko aduro so uko di aduro a bosum no etimi ka kire o se koto etu aboba bre no saa etu aboba no uko a obeto etuo no wachi ana wanim obeto ana bosum no timi ka kire o se kopese kan ebre me sekan mo no saa sekan na wodi aba no eno na bosum no de bedi wachi anadwo saa na tie osunsun enti etuo na amato no eno na di mi mani eno di machi eno na obi a o hye me na ase bia no saa etuo ni na di nachi enti na me kire o se yen ya henie mu no patafo miminchi bayi efiri se me nya boso miminchi bayi memi hia wa pa eno anu wawu me ni time a afi na me beka kire o se edie ni o se me ye baifo me kwatuo ha me koye sei ena me maame na me ye sei na me nam kumwe sanse hunu me nya bi da me hia wa etuo na di manim na shutu once and for all na me ko enti sanete enti said ye onyankopon ka kire Elisha se oma akwa ni shutu no sa na Jacob tumfo na ka kire se min shutu na energy ni be tapo spiritual enunti senka tete hono senka no omo etu a enka onyankopon ana Jacob tumfo ma omo tutuo enka nye bow and arrow
ena obema o maye dey ato but na eye bow and arrow ena no mo de balcon so what you say enunti yen hwade bi e wo Bible no according to Second Kings metro ya montro quotation in won yenyina yesua de according to Second Kings 13 according to the book of Second Kings metro ya montro Bible quotation in won Second Kings na yen hwade chapter 13 Second Kings 13 verse number 14 to 21 enuniye tieniye Second Kings chapter 13 verse 14 to 21 ehoniye me kenkan twi no Second Kings 13 verse 14 to 21 was saying enso na Elisha yare ne yare ni a wodi wuye no na Israel hene Yoas sane ba ne nchen besu nanim na oka se meja Israel tiase nam ne na ponko sotofo ena Elisha ka kire no se kofa taduane agyan kofa agyan enti nkane ya enkonyankopon be mana fa etuo na ato enti wo steady baby ameye akwankyere na wahu se enye fie eye typical bush mia baby am bush a eye kwaya koko ewo mfimfini ehɔ ne yekoya akwankyere because of etuo ewo mu ntino untimi enye no ofie saa netie ana menye soso enkoye bi because uni hu ahoden ene yesua de ana yesua de am I teaching you something good verse 50 was say ena Elisha ka kire no say kofa taduane agyan na wodi taduane agyan ne bread no verse 16 was say na o ka kire Israel hene no say fa won sa so taduane mu na ode ne nsa so mu na Elisha de ne nsa gu ohene no nsa so verse 17 no ka say hini apuoye empoma no na huen na Elisha say to na otoe na ose awurade nkunimdie agyan Syria so nkunimdie agyan na ubebo Syria wo Afek akosi say obedwiri won verse 18 ose no ka say fa agyan no na otase na okakire Israel hene no say tubo fom na otubo fom imprensa na ojaye ene nyankopon nipa no bufu no ka say anka esese woto ne emprenum anase imprensia eno na anka ubedi Syria akosi se ubedwiri won enti enso imprensa pe na ubebo Syria na Elisha wi na wosie no na afin baaye no Moabfo afonfafo asafo ba asase no so na wori kosie onipa bi na hwe wohunu asafukuo no otu onipa no twene Elisha dam na onipa no koka Elisha no mpepe na onyankwa na osori gina ne nanso enti ena makenkan e de akere no enti otu agyan te sade meme toye no enti wo study a tububa no ekura me na me kasa ensem bi na ba bia me kasa bia na me de enwom ato ase ni nyina ne se ehɔ ne yesunsum nsem a na me kade agusu me mpesa mo bete enti na me de enwom no to hɔ no na me tutuo no enti tuo na amato enya agudie ana nya agro o trespass ye bekum saa nete eye honhom na me de ye adwuma now o hwɛ Bible na yen hwɛ ade bi according to second Psalm 64 me pacho mumie Bible no Psalm 64 let's see something in the book of Psalms. I am explaining to you why I was shooting up a gun, or the video that you watched I was holding a gun and shooting it out. Now Psalm 64 so hwɛ me a mumie mo Psalms no mu book of Psalms no ye hwade me kyerɛ wade bi wɔ Psalms. Psalm 64 montwerɛ quotation into one obi a wonya anya Quadrapi Asante. Thank you very much. Teresa Privi Doreen Sewa Brefo. I just say Nkola no here.
Now, Psalm 64, verse 4, and then you jump to verse 7. Making kaya send actual. Yes, Psalm 64, verse number 4. Or say, me can kind verse 4, no me gane akọ verse 7. Tiye. Or say, Sir obeto abo de oye pe ne kukuam, wato bonu impofrim na onsuro. Verse 7. Na onyankopon beto beme abowon we be proud impofrim. Now let me start from you can say verse number verse number 4. I am Psalm 64 7 to I can say Psalm 64 verse 4 to 7. Now, okay, can whole year. Ubehunu say, I'm reading the English version. Or say, I'm reading the English version, but I'm starting from verse 3. Or say, who worth their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even better words. Verse 4, or say, that they may shoot in secret at the perfect. Suddenly do they shoot at him and fear not. Verse 7, or say, but God shall shoot at them with an arrow. Suddenly shall they be wounded. Enunti akonfuo any malam. They hide in their secret place and they perform some enchantment and incantation on weapons, and they make mention of your name and they shoot it. And when they shoot in your dream state, that thing will attack you in your dreams. And when it's been able to prevail over you, it will be made manifest physically. I feel what you say. Enti omo tetemu enipa no abra wo ye okristoni awada no tumi ne tetew abra wada no na konfuo wo hwe afahye bi omu dibia omu shutu nipa, right? Omu shutu kowiem sa ewiem na omu kɔ konfuo bi oba ho bi ohia nipa moja bia no sa afahye na se no omba chi bi akunu, but omu nku physical etuo no oma shutu wo wiem no ebefa ebi kra ebema ebi yare ebi bema oninguase obi wo ho a anadwo a wada no na bow and arrow anase agyan ne pian ohwe bosum bi a okura pian bosum bi wo ho a okura nkrante bosum bi wo ho a okura tuo bosum bi te se asuo tano bosum bi te se kiraman bosum bi te se bonsam kwakuo busum bi te se antoansuo nyama de enti antoansuo nyama chi nipa no antoansuo nyama akuratuo ena agyan so enti se oba wo so a odi nkan e de agyan ne wo odi agyan ne wo wa na busum na tene ntasuo agu ba bi agyan ne wo no enti ne ntasuo no obete agu ho no eno na ye nsuo na afei na begina mu na adondon na huhuru se ye de ukọ antoansuo nyama nsuo no so ekodane duabɔ no kora a wo ye den nsuo no bekum efise wadi nka de agyan awɔ dada ye wo busum ye frɛ ne bonsam kwakuo ye bonsam kwakuo wɔ na konfuo bebre wɔ hɔ na de bonsam kwakuo ye ne sei okura agyan enti wo a obehia wa nadwo no sɛ wonyɛ spiritually stronger o de agyan ne bɛwɔ anase sɛ bonsam kwakuo ba anase bosum a wo ye sumambrani anatumi o yesu mambrani ye kase sumambrani a busuma o chi nipa kum nipa oba obekante no aka kire ne konfuo na na se konfuo ne tia me se ono busum no kwa omu ntutuo ma no so ati ase eye kunne mu nyina no omu kunipa brekune ayanta apape nkobiri sa busum ni nyina omu kunipa enti wobɛkɔ ɔmo asoɛyɛ no yɛde nkosua no de enti aya no yɛyisu nkosua hɔ no egyina hɔ ma wo ɔkra na waba saa bosom hɔ no so ate ase enunti
Saa honhom ni nyina no ye from Chitonia omo ye asase su entities. Enti omo no nye omo nyina na mpaye ebetimi mu omo. Enu nti na obi ti Pentecost I saw them. Obi ti Assemblies of God I saw them. Obi ti CAC I saw them. Wa bompa ya. Onu obi na ti efie o krofrom. Onu obi na ti fie o Astan. Onu obi na ti meduma ahwa pankro no atimati. Oni nipa ni nya kasakasa ni ya what the kosua bo nipa ni dua. Wa wo asori no. Wa hwe ya beka se de atu mususu ni warriors. Enso wa bo dua no. Udi agora abosum ba ba chiu no akum. Na nya na wo se enka wo bom paye. De mpesa me kire on se enye bibia na mpaye ye. Wo hia difo bi ti se ye a enim form, right? Enti se ohun se mi kuratu a ase no no. Ohun se mi kuratu a ase no no. Enti mi wie akwankyere no. Nipa de mekum dodo na emu ahemfo a medwam wo magu ho. Emu ni asofo o makodi nnuro o de dada na fo medwam bebregu ho ye 30 days no. Na bi down na bi enu magu ase. Ene ntro ne azane ehunahuna a o mudi hunahuna mo ne Yesu ba na de ne san kwase asebo no. Sanity. Now me baba akubi obusa me question bi. Wase papa empire na obon yete say oyisu word bi say angel blade. Now mami nkyere wade bi I say video na nkasa no eye edited. Video na nkasa no eye edited, which means eniyama bi wo mu a yeyiyi di afirim na ye mpesa mo behwe. Why? Because enka wo behunu say mi yisu word bi wo mu ye friend chinhia amframa oja ehye jejeje abra me fresh ha tumi ni nyina na eba no wo behwe say na apra na ahase adwudwa na emframa ewusu kikikikia anka mu hu sa video ni bia mu hwe bia anka mu yem behye me ba me mpesa mu behu anu ye me am links ekura me. Now mi yisu word bi say angel blade. I am say me to angel blade no. Of course, mama nkyere wade bi. Angels na omo wo heaven nyina no. Angels e wo heaven nyina no. Omo nyina e wo weapon a onyankopon e de ma wo mo. Ahohum e wo heaven obi a wo ne weapon a ekura no. Ana say nakodi ekura no. Now na angel blade no. Ya ka say angel blade a eguma hodo miensa. Eguma hodo miensa. Na ebia wo de eye. Na angel blade no obi bebusa say papa angel blade no eye de adwuma. Angel blade na adwuma aye ne say they are weapons carried mostly by angels, right? They are used to kill angels, Nephilim, hellhounds, demons, and other supernatural creatures. And the angel blade, Ghana having kwana me be church but over temasi. Ya was so phobia minimum mobi. Sal to me in the likes of Amoakomo, any sophobia minimum what sa angel blade ni bi. Nyamina de mom. Ba me the any cramino. Obia ni bi. Mechra was here. Now, angel blade ni ye. Humu akode eye tumi bia nyankopon di manipa anansa e wode ama angels no na ye wo angel blade sa na ne title ne tie na ufa angel blade na hwehwemu a ye wo normal angel blade wo ho and ye wo archangel blade and ye wo ye can say oracle blade anansa seraphim blade na ni nyina ma kyere wase. Now, angel blade, say obi two angel blade na obi ye bosom or ye beifuo or ye nkabre or ye malam bi a wadi aduro or ye hwan or ye suman na o misbehave na angel blade ne kana ekunu tochene enti eye weapon eye mostly used by angels. Ye di ku another angel.
right? And I say you could Nephilim. You can't say Nephilim one. Ebi mo te say demigods. And sa ahonhom no. Obi wo ha we stubborn. Nti na me catch say me catch say me tibi kum motia. Me catch na wa won te ase. Ebi na me kire no. To me a ekura me. Nti me chi motia metimi atwitwa motia kuna to atwene. Me chi suman a wote nsuo ma metimi akuna to atwene. Me ye nipa, meti nipa from na nso metimi kum bosom. On te ase da wo ye limited. Sa na tie, sa na mpasa me kire. Now, enti sa inju blade no. Ye to na ye de say sa nneema no. Ani ye wo another angel blade a friend no arch angel blade. Ni nyina me quotation di akere e wo ho. Now, arch angel blade no. Eno so ne di e de say sa blade no a make no. Arch angels abofo mpanfo blade no. Eno no ye di ku abofo mpanfo to say Lucifer, to say other archangels be to say Raphael, Uriel, and saa wo no. So nyame the archangel blade in show in someone. Every entity be betimi akuno. Na archangel blade no. Ye o ma hodo mako 13. Archangel blade ye o ma hodo 13. Ye wo ebia ekura Lucifer. On say archangel blade na ekura Lucifer no. Ye frɛ no light bringer. It is our light bringer no. Dear big blade and the betimi akonka Lucifer blade no. Eno Michael ni blade archangel Michael blade ni ekura no. Eno timi konka Lucifer. Obi ade ntimi no. Because sa angel blade ni a friend light bringer na ekura Lucifer eno nti e ma ye friend say the bright morning star no. Adetie nsoro no. Omote empanyimfo aduonu nan. Omo nyina tirinwi baako no omo kabo. Ana onyankopon de na honhom nsu no hye mu yeye. Ana omo de ma Lucifer. Eti enya small weapon sa. Eye weapon ano odin. Ene kura eye Lucifer. Na abra Lucifer misbehave we disrespect ye no. Nyankopon angie afreedom eda so kura no bepem ne. Now, Queen of Heaven enso wo no so no weapons a Nyankopon design ya or the mom. There were weapons bebrebe a ye di ye adwuma spiritually. Sa na pese me tro. Now, there were another blade a ye friend say seraphim blade and I say oracle blade. Na sa seraphim blade no eno eye sekan a eye kese eye sekan kakraka eso ebai na no na ye de fight eye primordial gods ye ka say primordial gods a ebi ye Leviathan, ebi ye Moloch, ebi ye Abrazas. So what the Abrazasa sa spirit na o friend na o be perform incantations no aka eye abracadabra. So what is will be can abracadabra the satanic recitement or an invocational word to invoke an entity called Abrazas. And the Abrazas no, were one of the highest spirit or what a satanic court a hono musumono. What you say? A hono no so a generate one Jesus or dinner befi. The entire amusum Jesus being one day I'll take my time to explain. Abrazas and a sancrophone sumono and o ma generated that Jesus ne dia mamo. And original Yahushua no and Jesus original ma forgetting no and the ewiase man but fake one no and o mane nam. Now enunti sa seraphim sword no and so a sword and I say seraphim blade no a blade bi a onyankopon e de mawa sa onyankopon tumi no de ama no yetimi de sai abosum nyinara ye de mawa eno metimi a integrate na me de ama but enye easy sa me de mawa ho mra doso e ho nioma source e doso sa seraphim blade no eno na
emo nyankopon ka se suro nipa otimi suro de otimi se honhom enye nipadua saa seraphim blade ene ye de se nipa kra ye de se honhom a ebetimi am wa yera fira asase no so ena ebetimi asɛw enti enye tumi a onyankopon de ma nipa keke enu nti se ote se me ka se meto eye angel blade saa angel blade no me wo ma hodo 3 me wo ma hodo 3 ni nyina ma obi me wo seraphim blade saa seraphim blade no eno na sofo bia ni bi eno na nyankopon de ama me a me di bia sofo no so nkoni mu no enti wo bet kame a anadwo me de hia se mato metimi atena me office ya ne ma bold ne mato me to abeba wo so straight eba te se ensa kese ebe te se ensa kese ebi wo ebetimi abemiawo ebetimi abana ensa ehu nyina ye seja so what is you say the mighty hands of God and a mighty hand a seraphim blade ye toa ebemiawo ana ebetimi akum ebetimi asew ebetimi ayo bibia bi because eye tumi a ono archangel Gabriel ana Michael ana Uriel ana Raphael ana say any of the angels nimpo misbehave na ye to sa seraphim blade na etimi se no kra eno yetimi de kunsuo ensuo bi wo ha eda ho bat bosmo wo mu no wawu se oto eye oracle blade ana seraphim blade no na eka bosmo a ekunu kra onya hodin biem ontimi nsori biem na se ase ati ase sa na te now yen hwa de yen hwa de bi eye Second Kings you can say Second Kings chapter 19 Second Kings 19:35 19 verse 35 Second Kings 19 verse 35 tieniye makotu quotation me patrochro to Second Kings chapter 19 verse number 35 eya check it eye angel blade no ebi na me kire wo angel blade nse de ebi sitie okay verse 35 now or say na anadwo no ara awurade bofo free efiri kokum Assyria ensram enipa empem ha adie wotwe num na wosori anopa no na hwe na wonyina ye awufuo afunu now when the Syrians woke up in the morning, now an angel of the Lord has visited them with an angel blade. And within that morning, the angel was able to kill 185,000 people. So you see how dangerous the angel blade is. And you will say, Abra, sorry anopano. No nyankopon bofo, ekura angel blade. Edi wura eye Assyria fonim na watwa enipa mako 185,000 waku won nti omo sori enipa 185,000 ena ewu nti obi two angel blade a udi agro no ho obeku ato atwe sanete yenhwe another angel blade eye Ezekiel 21. If you have your Bibles, we are learning, okay? Ezekiel chapter 21. Ezekiel 21 verse 1 to 14. I am reading it out. Now, Ezekiel 21 verse 1 to 40. I'm reading the tree version. Or see, na Awurade asem ba me nchen se, onipa ba, for when it chire Jerusalem, na ma wanum asem nsoso ngu kronkron bia ho, na hye nkom ti a Israel asase no. Na ka chire Israel asase no se Awurade sie nie, hwe, me ni wu anya na metwe me nkrante afiri ni boham na metwetwa wo mu atenefo ne abonefo enti wo kan verse 3 na oso obetwe ne nkrante nyankopon so obetwe ne nkrante na watwetwa nkrofo yes eno eye angel blade no most times no se obi akodi aduro obi si wa ye baifo wa ben
ne bia wo be fa madamfo ana bia aba me nchen wo de hu beja so patafoɔ mesro bia me kɔ America me kɔ UK mesro ye di ma me nti sa na dwu me ba ofie yesi obaifuo we de o hyedade betakari bia wate bi da me yusu mila machine na me de abeyam me wo angel blade me to ya ebe wura watade no matter how powerful you are anything na we study a obi a waba ma sori fie wabebo adani bia me di ku nipa bia no me pa chaw me enya afa na me bebo wa mo wa betena sia ka se me na me ma abusuan ni nyeye na me na me ye say dabi me nya to angel blade na nya kan honam a eno ano no ebi anopa wote wo kura wo nyale makum fast ya wie ni tentem uwu ya na angel blade na firi honam nim na asa be hye nsam spiritual sanity enti eye weapons ebi na matron now yen hwa another one Numbers 22 verse 23 Numbers chapter 22 am I teaching you people something? Are you learning and are you feeling the teachings? Anna Misha Sophobia Muyan say you are joking with OPATAFUOR. You at night you are sleeping in your bed and you want to come and challenge me. The greatest here. Numbers 22 verse 23. Numbers 22 verse 23. Now tienye or say na afurumu no hunu awurade bofo no say ogina ekwan mu kura enkrante. When you read the English version, let me see if I can get the English version for you. Verse 23 or say, and the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn. So it is angel blade. When the angel descended to come and kill the prophet, bia obi wo ha we sofo a odin ye wa sofo ni bi wo ha omo edin omadum light. So I'm coming, okay, I'm coming. Hey, it's not easy. Hello. Can you people hear me? We have light out, automatic light out. We have light out over here. Jabe and Ghana for you. Mentuaso, Anna, you people are not getting me. Mentuaso, Anna, Mentuaso, Anna. Oh, Mentuaso. Okay. Thank you very much. I'm continuing it. Now, where was I? What was I even talking about? I was talking about the angel blade, right? Good. So, obi wo ha we sofo ba wa bin. Nti bi wo ha enye easy sa, but o pese wo tina. Media nyame animu ni. O ta di mi video. Anasa o ta bo mi din a e kire nipa omo mpem asem. Because me joke you. Baby abobo mi din instant me ba ho. Me nya sofo me joke you. Me nya sofo me yaza. Me kura weapons ankasa me hu. Nyankopon na ayem sa na me life tenti me nya sa azan ne bi. Eno nti anti obi ohun fi wo no mu bia ontimi mpem asa da. Wo di bi video kura mana. Ompe. Sa na me life tie. Me video kura de mana ompe because me touch them man kura no. To listen to me no is another problem. Now, enti your archangel blade. She say Maria angel blade, you know. Another subcategory of it, archangel blade. Enti archangel blade, you know. Called Bio Bible, no First Chronicles 21:16. First Chronicles
First Chronicles 21 verse 16. First Chronicles 21 verse 16. Now, TNA, I say David, where you will be a very powerful. And a drew David is where already pay David a kunu ne de. Already am a man for amfa angel blade and a coy. Already ma omude a ye at angel blade. Say David there, where you nipa mama to me and mutu. Into Mudiagra Muntimin kunu, into Munkofa and Munkokuno. And when Yankupon ma or Buffalo penny Michael and a cofa angel blade, a call my Israel. A could not hot train, yes, say David the best sorry. No kunu because not David didn't say Munam and Yami Buafu. Inti Anuna Matron. Inti First Chronicles chapter 21, verse number 15 to 16. First Chronicles chapter 21, verse number 15 to 16. Or say David affordable, me can't you know. Or say na onyankopon suma obofo ma no ko Jerusalem say onko say ho na oribe say ho no ewurade hwie na ohunu no ho bone. Hey, the tree is very difficult to what's it then na onyankopon suma obofo ma no ko Jerusalem say onko say ho na oribe say ho no ewurade hwie na onu ne ho ne bone ho na oka kire obofo a orikọ say ho no say edosu afei pono wonsa enso na ewurade bofo no gina yebusini onan ayuporubia ho na David man ani so no na ohu ewurade bofo no say wogina asase ne osoro ntem na afna a watwe kura ne nsam na wotene no Jerusalem so na David ni mpanyimfo a wofira ayituma no di wonanim butu fom afi wati ase. When they sent the archangel to go and take the souls of the Israelites, the abra David nya akoma na David ko share atale tuntum maka cho se wudi bone pa no wade a ne nyame pewaku ne nyame se wo ma wonye yie awurade se wa reject wa ye lawyers ye nimra spiritual uhumia minimade a meye a yankopon ye de ontimi reject eni ye de ye secret no enti we ye archangel wo hwe na so okurade ye frɛ no archangel sword enti archangel sword no enu bi na omodi kokum eye Moses no Moses you obi anka untimi nku ni da bate ono ye the archangel sword and ye the kokum no what you say. Another one eye oracle blade and I say seraphim blade no enu so say net ye abra onyankopon eda nioma bi adi e de kire eye odifo Isaiah onyankopon da nioma bi adi e de kire odifo Isaiah na oda na di no say na net ye ehoni making card actual Isaiah 27 verse number 1. Isaiah 27 verse number 1. Isaiah 27 verse number 1. Or say, I'm reading the Tree version. Or say, edano na ewrade de nafuna denden a eso na eye den no be twe den chemre mapon a oye owo nan a ne ho ye here den chemre mapon a oye owo a opompone no aso na wakum epumu otwease kese afi wate ase enti sa primordial spirit we wo ye wo ye tetetetete wo ye wo ye tetetete sa wo we ene da epumfinfin sisi a me no kasa sisi o da epumfinfin ama scientists for kra ehwehwe no me no kasa mo hwehwe no but wo ye entity kese ono no archangel sword entimi no archangel sekan entimi no ena abofo ntimi nkuno omo mbetimi akuno no omo kurade efre no eye seraphim blade ana say oracle blade na no eye afna denden eye kese na no ye de kum tumi akese ye mfa kum ordinary nipa ana say eye de kum tumi akese pa te say spirit bi te say say tumi we abrazax to say abrazax
What you say? To say abrazaximo, they are omo Canadian say abracadabra ne, omo recite, omo say abracadabra ne, magicians ni sunu your friend abrazas. Oye primordial God. Oye tumia nyankopon bo ne firi tete. In the sankrofo ni nyina. Sankrofo ni nyina no. Eye oracle blade. What you say? Enti me ye me spiritual works. Na me mpese mu behu. Enu nti na opatafoɔ baabi wɔ ha na me de enwom ato aseɛ no. Enti ubon se me bɔ empire no soso no. Me yusu eye ensem bi na me keka ensem bi se bia oti chinhyi amframa ogya ehye ahum what you say chinhyi amframa ahum ogya ehye ne saa nneɛma no na me kekae na saa eno no eye akode ne tumia ye frɛ omo edi omo kɔ ako na omo ye ahoho a omo ni nyankopɔn nam 24/7 enti wote se me kasa chinhyi amframa ahum ogya ehye apra na ano a omo ni nyame nanam enti me kyerɛ wade eye Isaiah 29 verse number 6 Isaiah 29 verse number 6 Isaiah 29 verse number 6 or say asafo awurade beba abesrawo tienie Isaiah 26 sorry Isaiah 29 verse number 6. I'm reading the tree version. Or say asafo awurade beba abesrawo or the aprana ne asase woso ni jejeje ye kese chinhyi amframa ahum ni ogyaframa a ehye ade beba ati ase na amanaman bebre a watu ariel so sa no nyina wona woto a no na aban hiahia ne ho nu nyina beye se dae won anadwo adihunu right so no enye adeketo ntina me nsuro hwe me mfa ho ne bia wo se waben o denia na ma del sa na mte because me kura links sa na mte now o hwe chinhyi amframa na chinhyi amframa no o hwe chinhyi amframa na ono sa chinhyi amframa emu baako ene kopae eye apunumu ema nyankopon no Isaiah 29 verse 6 Kodwa Piasante, please. It is Isaiah 29 verse 6. Isaiah 29 verse 6. Veronica Pia, it is saying, now, Isaiah 29 verse 6. So back to what I was saying. Now, chinhyi amframa no, enuni tienie, chinhyi amframa, ananse, obika se ojafa dumu a, omo ya ahonhom omo wo ho. When you call them, they will come. If you rebuke your so-called Holy Ghost and leave your Holy Ghost and use the real power, they will be there for you. Now, the chinhyi amframa that I've made mention, this is another one. Exodus chapter 14, verse number 19. Verse number 19 to 21. I am reading it out. Listen to it. Or say, ena nyankopon bofo a odi Israel dom no anim no twe ne ho bedi won akiri na mununkum dum no firi won anim begina won aki na ebefiri Misri dom ne Israel dom no ntem na eye mununkum ni esum nanso na ema han anadwo na ama yenum antumi ama wienum anadwo ni nyina na Mose tene ne nsa epo no so na awurade di apuoyem frama tienie na awurade di apuoyem frama awurade di apuoyem frama awurade di apuoyem frama dindin ma epo no koi anadwo nyina na odane epo no ma no ye asase pese na nsuo no mu bae na Israelfo no nam asase pese no epo no mfimfin na nsuo no ye won afasuo enti on say verse 21 wasi apuoyem frama ono na ye frɛ no eye chinhyi amframa no what you say ono ena eye chinhyi amframa no
Enti omo ho. By just that, most of the pastors they don't know. That is why they have been making you people to pray wrongly. And when you pray on a wrongful target, you will not get a result. So I don't pray the way you people pray. I don't pray the way you people pray. During brief was or share mine. Yes. Or share mine no cry the way you suma me I am a destiny bibia. So what you say? Or share mine. Or share mine. Sanity. Anything when you say ote say video ni mabobo edibi akeka nsem dia me pa chaw e na ma kirekiru mu no omu nyina ye tumi a omo ho omo ye tumi me wo omu nyina ho enti once a obebo mpa ya obebo me din I use me as point of contact no automatically you have access to all these entities sanity. Okay, Maxwell, or say what of the sword, the cherubim? Yes. Sir, the reason why they use the sword, that sword is called seraphim blade. The entire omuma seraphim ne buy because sawo one or ye primordial god or ye primordial god. Ye can say primordial entities are. Omo ya honhom no omo ho dada. What you say? Eti nyame nhyira nyame ya adom akwasi ada ye behia. Big ups to you all. Enough respect. Mechia mu nyina nyame nka bo. Na kwasi ada kwasi ada mema mo akope akwankyere. Mema mo akope akwankyere. Sa obeye nko ade a wonye akwankyere ne dia mintimi mfo so. Ba sa obeye akwankyere ne dia mema mo akwankyere. Why? Metia mu nyina bye bye.